3,500 crore muki machine fajana concrete torga yo torga sugi matamda imphal amadi masigi akoiba greater imphal gi area sida lambi si sahi not less than 40 years aduga any jagi kari degi lakpa khara apikpa hadi crore chamchani yogba chanjong yogba adug bumagi thabak mayam si loina koi local contractor da koi emphasize torga pizari usi photo local contractor da koi piri thabak si 914 numbers of work Samapan ga taramari local contractors in the Suri aduga sidaida keno yauri sa thong yauri adagi RIDF ki dasu thabak achauba taruk koi local contractors in the Suri aduna koi sa local contractor mirai ba local gi labor sing mirai ba kasu laite hoi skill level khardi adu di mapandagi saya suppose hujik so building awang was harku matam da odu gi lip pan na ba khon na ba adu guma aruba sing skill gi ba potri mapandagi labor sing to so ayam ba local lagi ni ega local lagi to haidana ayam ba local gi mi sing workers sing di labor di oiri haidana sara maina samjage adagi ngasai sombungi ama lambi se yam important no lambi ne ai jo ni hom sala masin ngai ta na hosik semba matam si dai da hosik honorable member na location na yam concern on ha gi bedo I house assurance tawjari assure pijari madudi any specific CPW gi no matung ina tawba poni adu hosik tender si kaino da tawkhibani 2/12/2023 da paper da publish tawbani adu madugi matangu suddenly koi net ban lai hiba tanjawe ba aduna maduma adu masigi khabar do ji ai honorable speaker ki kutang dai sinajake Shanghai Express kari adi chronicle ke hapak papising lai aduna ai uchake aduga amana asagi honorable members na asagi cabinet na lawi thabang mayam se kamai to bapito point yes laidiba law and order situation crisis tawri pon mayam se koi thabuk to speed up to honing banina yamna tangai phadaba situation unavoidable circumstances kara laibadagi hujiki do koi cabinet na biraga mayam gi ngangba lawba nungaitaba pendaba mayam si kramai ta una koi expedite to sigi at the earliest have to kana koi cabinet hammaga logiba decision ni aduna madubu ai mayam da assurance pijari through the honorable speaker kariguma specification da karida kariguma makal amagi habi jabi manipulation tawbugi room leiroi aduguma room ama lakma matamda anytime honorable members na complain to birakpada or pau pibi bakta imadu sabsana ai thabak lokko chage haidana ai thamjage ngasagi wagwa lamkhai gi do 27.4 kilometer state highway ni aduga masida do hujik se powerful kari mayam le do 2.95 crore gi emergent work oina masi leire aduga DPR 30 sina RIDF ki makhada 45 crore aduna hairiba wafam khara man noiba ai khara gaidi surubra ina khalli aina detail yamna elaborately adu yadagi nangang du su hairiba man point khara si honorable member humgi sengtok cherabanina thangat piriba kan motion du wido to biraga ai demand se pass to mateng pang biu na haijari jai sar khoi motion handok chage ai ka su thudong na toi hangjaro hujiki lambi yam kan semi yamna ahong ba chen sama porakani haidna thambi ba si ta ba da yam nungai ren honorable chief minister na yardi banglo da han bada phal iski
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯁꯟꯖꯦꯟ ꯊꯣꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯋꯥꯒꯥꯏ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ RIDFꯇ 45 crore proposal DPRꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯇꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ DPRꯁꯤ ꯊꯥꯕꯗ ꯆꯍꯤ 5 ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤ ꯐꯝꯃꯤꯕꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯥꯖꯁꯅꯨ 2.0 ꯆꯍꯤ 2ꯒ ꯊꯥ 3 ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯈꯥꯏꯒ ꯊꯥ 1 ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯝꯕꯤꯒꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯁꯤ ꯁꯣꯝꯗ DPR ꯁꯦꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯊꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯆꯍꯤ 8 ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜꯁꯤꯡ ꯉꯥꯏꯔ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯖꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2ꯒ ꯃꯈꯥꯏ ꯊꯥ 1 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯖꯁꯅꯨ ꯑꯁꯤꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯪꯖꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯠ ꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯖꯩ Honorable Speaker sir hojiki honorable member na haiba si sanjen thong lalaga chalo suma hojik flood anirak ne khoi tawgis flood na yam sathiba flood 1962 gi makha matungda ahanba hantak amuk taba nong gi magi chang satheina wang aduna ai kendra kana bazar loibni flood na ising thongraba lambi koilas phani habisimdi adudi common sense ne lambi amda paramroi we agree aduna ne khoi nauji center dasu ai han chala kanda 198 crore gi ai keno da Nitin Gadkari honorable minister unaraga masimadi khudak ta pi de ba yadabni tangai phadana khoi yam thuna tawbani ta ma khudak ta sithi dra ko tawi ai chief secretary thagre adu gi athu bagi oira pasu yai adu hojiki honorable member gi lambi ai sunu aite hogai gi kari gi tawri ko to ai soi dana just within this sali ba sahi senba sigi manung sidai ba senba idi means sahi muk sida ngasi dagini sahi muk ki matung manung sida somehow krai deno torga ba hojiki si RIDF ki su ya bi rakra in khali adu priority da thabani adu torga da ai soi na sem nam to ge mai khonjo I supplement sir PWT ki si sarna detail loina habi kre sa hojiki national highway adagi mayam Tamenglong Urkhul Imphal Jiribam lambi adum yamna thuna henna semjan bigini haibadu semjan binaba tawibada yam phare sir loina sir akhoi gi aina work program sahi gi semba gi matang sida haijabadu sir 2021 22 si da khoi gi work program si loina dekon kakpa adagi kai hauruga cancel tawhibdu high court amu case tawnai na haibdagi madugi sahidumagi program si akoina di semba su hojallure de konbak akoi gi tender taw khot pai process se loisallure adagi next olak pa sahida akoi gi hariba mafam jingsi program amuk sem nen tawru udagi sem haudabudu program amuk hapki tawbudu court case lai haina department na program jingse amu repetition ja khidre abadu aduna maram warkanda aigi even aigi oina hajarabada aigi kendra da khoirom adagi haitroi pokpi asidai sida program amukhak karor maya di lak yang khaidai ne korom manung sida hapa aduna madu sembi ge jo haijalure program da jo hapa tender hauramina adudai dum sengkhidamna akhoi ji sinthi ba taslak pai tare aduna masina kendra gi reference amani aduna masisu adum yakhidre aduna sir hojiki program si sahi khudingi semba si kumsi gi su kitang confirmation am clear oina haidri aduna mamangda sir akhoi gi work program ama major department oiba PWC di akhoi gi mamangda sum akhoi na thengna jarakpada state ki plan paisa sine sigi work thabak khara adagi non plan ki paisa sine sigi thabak khara
MLA amamamda opposition oiro ruling oiro pirambasi adagi amuk plus centrally sponsored scheme mayamse MLA khudimakta opposition su ruling su piramme adu mayam jingsi centrally sponsored haibasi madi aikhoi minna ukhidaba nana ta khidaba kuire aikhoina sargi lising makhasi da aikhoina BJP ki lengak si lakpade akhoi sima subang phangjahidre adu madusu karoram tu su lak yang khai tu su happy de ko mamang da central assistant na akhoi ki MLA jing khara pirami akhoi sima u khidaba kuire aduna madusu afaba program mo oi phanju dungai lambi da su parja sing da su yamna comfortably akhoi lambi sembi construction se pairam me aduna sir centrally sponsor su pharam tasale laikidre akhoi phangidre adagi plan paisa ji su sum chahi je sum gap tawre adagi non plan gi paisa ji su sum akhoi thoidona u hidre aduna masi mayam jingsi akhoi gi lengak si na tawidrabadi akhoi kamai tawni sir aduna mayam ji gi pen daba mayam lambi gi nungai taba mayam jingsi di adu mafam khuding gi lakpase solution namta tawbiu haina roi boina thamjari sa Speaker sir ajiki program gi kanon sem gada bada khoi gi liability si yang wang khalakpa ana liability si yang wang khalaga su maduna khoi gi financial management na soiba lakpa ni madu khara na madu na priority piece na to ne adu bu tangai phadana khoi nan khana bu dagi liability su sangtok si adu ga leibe paisa du dagi wa program masa amadi khoi honorable MLA sing ge ji khara to sena adu gi ifet informally khoi yana bam di leire adu toroga sungsoi soidana ai was minister su lak khisi no adu toroga na khoi family na mayam loi thungna na ba dum ai sinjege thank you sir ti harak pasida question nama thol esa maram di aikhoina sahi khuding gi budget ta magi PWD gi plan adegi budget sida reflect toroga happy si liability si henna karmane yamjala ibnu maram di for example sir handak ki PWD da crore changwa happy hairasi adegi madugi potu du karmane paisa pitho dabra adegi work program du semna ba crore changwa du gi manungda seme khalasi kendra humpugi liability si kamaina unnecessarily hengal ibnu adurgati amu conflict am lakpa sir aduna ngasai gi liability hengal e hairisi di akhoi gi budget si phajana August house na pass tawriba budget si phajana maintain to widrabra department na haiba question ama thogle e sir aduna maram murkan dai khoi da sum akhoi gi MLA sing da hena honorable MLA sing da hena faragam lai adegi honorable leader of the house na masi liability hengal e hairisi department ki engineer sing sina August house na pass tawgiba budget si effectively or properly sinadabra liability is why unnecessary liability increase maram di sahi megi pass tawbi se development ki program kai thoi bu de gi hen wa order bisan bra haiba wahang bala e masim taga sengdok piram sir honorable speaker sir carry over sum lakpa 16 gi dagi sum lakpa dagi laibak thibada copy ta sahi ani mo ma legra moment bhau ya da ngai madugi adu makhara du dagi punjal lakhibani da adu handaki sidai da khara sengtoga adu normalize arani en lawi Nabi sisa kui honorable leader house na clarify to vida dum bai tang chit thawa yaw bai na khang bai tare yam nungai hujiki aigi maroi da sai hangjigi be kanda konte kon akhoi gi local contractor sisu thabak piri hai hen pi bisu obiu aduga phajana chu tausi khoi gi simi yokhachi aduga local contractor sing khoi yokhachi aduga asai gi ini company na puidua hol mayam do pudana basu honorable leader house na soina tobini na khale aduna hana tawgraga ju from to the haiba tar antraga hayeng de hairang chita gara any maximum competition to jabedo hojiki ina side sielga koi state local contractors khal laga ba si ujiri na mer kilometer chani jom to raga su kilometer ani di sunara aduga kanana thuge kanana quality legi yang madur ngam dam gi do lona blacklist to
ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯗꯨꯝꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯕꯜ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯊꯕꯛ ꯁꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯏꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯧꯃꯥꯡ ꯀꯥꯏꯕꯤꯔꯣꯠꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛꯇꯣ ꯂꯥꯜꯂꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯁꯨ ꯀꯟꯈꯠꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯐꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯁꯨ ꯆꯤꯊꯤ ꯏꯔꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯇꯧꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇꯦꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯃꯟꯗꯕꯗꯗꯤ ꯑꯣꯅꯕꯜ ꯂꯦꯗꯔ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯖꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯀꯥ ꯄꯪꯂꯧ ꯂꯧꯁꯟꯕꯗꯣ ꯆꯣꯠ ꯆꯥꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯗꯣ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯕ प्रजान है ताद्रे अदगी अदुद लेबा ngang चिनाव जों हाजु ताद्रे हतार थोक तोखिलमबी हतार थोक तोखिलमबी कंटेक्टर हापने हता हाइबी कंटेक्टर मसा लागते बी अदुदना मरम ओदना हौगी लेबा हौगी तौरुसे आइगे तौमिनना असेंगबदुदि ओनली मीटर चनी चहुं तने अतै फना तोखिलब तमदा तौदे अदु तारे तौदबसिंग दो लोइना हलमदेरगा मदुदा मंग कलिबा इंजीनियर सिंग दो आइदि तमु दंदी पिबियो और नत्रगा तौरगेना माना कमिटमेंट दो चिमिया दा हायिंग बकी मंग दा माना पिरागदी मा कनलसी नत्रदी मान स्पेसिफिकेशन दु शेड्यूल डेट तो टेंडर थादबा मैनेसु नतबा अदुगा सिगी लंबी हान अरिबदु अनौबदु मिक्सअप तौदी यादरा अरिबदुदी ऑलरेडी चक हाइदि बालुसिंग इंची फुट अमा मखाया था लेमनाबदि पा लेमिना मसाई लेबाक ना अनौब लेबाक ओगिना हेना खुदकता हेना सुक फदर तांग्रबा वाना थोलपा आराइदि पैसादु मांगनबदि नुंगायरोयबा अदुदना ओनबल लीडर हाउसना इंश्योरेंस पिबिरमिना ओनबल अखोगी चिफ इंजीनियर फम लेबिरिमिना खुदकता अमतंगदी तौदबसना लोय हललगनी अदुगा ngасꯥꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯍꯟꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯏꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯪ ꯀꯟꯕꯗꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯣꯀꯁ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯊꯥꯕꯤꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯥꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯏ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯇꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯔꯛꯄꯤ ꯑꯦꯁꯣ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯥꯔꯛꯄꯤ ꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯀꯩꯗꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯑꯩ ꯆꯤꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯐꯤꯜꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯗꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩ ꯗꯟꯗꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯁꯨꯡ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯕꯛꯇ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯥꯛ ꯂꯥꯛꯑꯔꯣꯏ ꯆꯍꯤ 10-10 ꯂꯥꯛꯑꯔꯣꯏ अमूल सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम लापसे कुकी चंगना सिदी फजना चमु चही मंगादसु चनब सेंबियु हाइबसिदा सुंता तासलक्तर प्रजासिंगसु कइनुम तोखलएबा लखनब फिबम लाखलएबा कदि प्रजासिंगने खराब तौरे फराइबो खन खलकपा अखंब खरा नदि प्राण पक चखलकपा आई वक्तन हारबदा तादो प्रजा हाय कमाय तारुनी अदुना नबल लीडर हाउसना हुजिगी हारिबा मंगकलिबा कॉन्ट्रैक्टर ओइगरा अदुगा ई ओइगरा मधुदो तौगिदबसिंगदुदी तसेंग हललगनी अदुगा चिबिया जसे फमदरे एसी फमदरे अदुम तंग इंश्योरेंस कंस्ट्रक्ट पुरा कर हिबिली हाइतारने हाना तौगिदब अंगरांग घारे इबो न तौगनु सिजे आई सोयले हाउस फमिगो हाइरबने मसादसु अदुगा हेता तौसनदानम अदुदी मेंबर के राइट्स का मल्लाब्रन खंजलेबा अदुदी नुवाइत्रेबा कइनोबु सिदा इमांगदा नुमित खुदिन चलबा लंबिसे तौरसन चिंगदा मादर करी थोक्तोनबा लंबिदो नोकमदे यारोयबा मी उदब जगादुददी हाय ना होय हम तौसलागा सुदजु फतना किलोमीटर 30 सुबनी अदो तादि सिदन सिबकी किलोमीटर अनिबदि फतना सुदो लरगा मथंग फाय सुदुना तबे लोयने सगारा थमेदा लोय तौखारागा अदो मयाम जा वाहन बिने तौसे अदो सिस्टम जु लाले जुम बिल्डिंग साबजु अमुक मथन मरी साबजिबो मथन अमल लरगा क्यूरिंग लरगा मथंग सागापनी लाइवास कोयला साबजि किलोमीटर 30 अमुक नुतरा ने कुनिदा किलोमीटर 10 अमुक कोयला थांगम बोनते माने पूरा फ्रेश वाकनिना अदो तरी मककनाना तंककनाना मकोक होरगा ममै दो मयदा हौबम दा हौरगा तौबियु हाबिसे होय हारा मगना हता स्वाइदा खरम हाइदोंनि स्वाइदा खरम थुगारम स्वान अमुक तौरमनि नाता याम चाद्रेबा हाइदि सी लमिसे तसेंबदि कम्युनिटी यामेम चलिसे खुंगंग जामे खोय खतन देख लमनाई पूरा तंखाइम चमिनरिनि होलदगी साइकुल केंद्र पूरा मपुम ममनि चलिसे कारोंग सु जावरिनि आइगे सु यावरिनि अदुना सिदि तांगना वाना खोय ओनबल सेमना इबो मसिददि हापीदना मान तौदना हापीदना सागी करेन पीएमजे स्वाइसि यावबनि सिजु कक्थालाबनि कारो कुंथ्राबदु संखरे मनि नान सिदा खोय ममांगदा हंगनबा कांदसु फरे दुदि सियाना तौगे टेंडर तौथोरो उपाय लेते हदना हायरे आई सानसु ममांगदु पुथोय यारगदि तमो सिगी पैसा लाख कुंथ्रा मुक्से कारो कुंथ्रा मुक्सेना इम्फाल सगुलेमने तौरसि पीएमजे स्वाइदना सिदा लाइसे सिदा तौसाबा कांदा सुंगा यादनाउ पीएमजे स्वाइदुदि जियोटेक तौरगा एस्टिमेट सारबना जिदि कैंसिल तौबा तारे पैसा दु मांगे
amna 90 to 10 ni amna 100% khoi loan chingduri se khena bado ado tangna phangabnina yaragadi honorable speaker through the honorable mini nogi leader of house in pung jaja sima gatandi tahun bidana ba strictly harbi speech ngangna chalang ngani haibadu dangti haibiro degi aroi bida masagi impal se bolambi ju okay sero shunu ro sig samana re hujik aduna sei rdf se yaw se ma na khoi kanogi lambi maroi ba state highways na bi kharan hujik thabi ri se ai ju ujare adu praja jai lire stang loi to khra soina tor ke thajaba le chi marak sida nan ain hajabudo adu su masagi contractor me nepiraga letter on bibiraga na kasu kilometer ama makhai ta ne atai di yam phari ba lambi se kilometer ama makhai no pura aphaba mayam duli mangal le ba kilometer ama makhai mu se futran pan pak khakta ni adu michina thok ching ba da kasu kai wen khalle ba adu at least lak tara sang kunjam kunsa sang ni phusang ra adum tanga tawiraga di sahi amani di kaim hararo kaim taro di khorai matte kisigi koi yai honorable minister yami project kilometer ning le siga sinang just kilometer karo ama mangai mangai first only sin court premise lang chingal ga haing asuglu ngai boina sinang tawi ba yabra yaraga di tawbiyu mandi praja ga hauji sing ju sawi hekta thum loi gi pura ta lok law le phim de le ra bani sindang tawin house te experience bi degi kanu kan mosan jan dok charage di adik amana sagi kanu se hauji ki contractor sing gi na tawir ha se special contractor sing marak ta su fatana masada tik tik lawba masagi chapchana khulu sugu lai chapchala bileba moi yankhai sam di lei de ba maside tawro moi su akhon ngasi thabuk phangde se aigi khujulai le tabe ina ina thabuk su de hingjong subai ni adona na tai tai ja ta ba thabuk sur ga di special contractor su thabuk chung bang bang na apha ba thabuk sur di fatana matam chan thabuk loisel ga di thabuk se phangi masi chawna thori thabuk se dum khoi je yamna part department gi ijat lei habedo adum leina na ba police bu thopira kana special khoi kariani local contractor hingje machine kan biraga khoi yellow mi kan bada khwai kanan ha ji haise raga I anabal kanwana leader house am dang di thambiu na hajar speaker sa ngasagi kilometer ama makhai mukil pala kun sa sanga yani habido ina hanjo house da ado mari siam ba ho siana sebinja su no to birangoni ado madi ta unna ba do jiki sir kainogi akhoi hujiki honorable member na pukhulai ba lambi sikatana ta lambi khangde building khangde whatever I house through the honorable speaker ki kuthang da mayam da member singa mani praja mayam da khangal si khoi quality compromise to ba maduma khoi government si tolerate to roi magi specification compromise to ba aduma khoi tolerate to roi aduna honorable member gi usi pamir report to khoi sabsana tahon gani aduna honorable member gi khaktun natna set pumba suri ba thabuk singda khoi quality control to honba time frame na thabuk loiba specification kahen da ba se masi sabsana follow to gani aduga engineer khuding mak library agency khuding mak su si house si si tabiraga madu to view akoi hujimata dai ai marup honorable member lamsang rajian ai ka do sing hak phambada ais kano bhai kano do ai gi kendra da market am sai police housing na as mawang ni moi si di engineer ji sang le khida da so yap janate ya adu thagat pi na haraw manate but adu gumba adu madu sung soi soi na hoji honorable members na hire engineer sing marak ta loin toina sapangam dosu marka salaga kari dauri kamai tauri adu engineer khara di permanently road maharar woiro eso woiro kari woiro loina chapa thungdraga su suri thabuk singse noi senaraga thamnana ba ai adu su ai assurance bijari soina tawge thank you mathangda yahalla sida adu loina natte citizen da oida matem yawre ba thabak se specific lana thabak se sujang gare adu taw loina natte khoi onabal san haidi na tajawe ko aina ji lana thabak surba mi do khangabada khoi sum ma tham legedra example aina condition pire sum tholaga ona khoi kanu ji simja ji lebiri
खुद इंस्ट्रक्शन पीबी हाइजब नतदी सुमाने तौने हारे सुंदोक तौरक्तरेबा अदुदी माजे जे लंबी द ngaire gan dai dung da ngaire eba nuai laktreba ise kainubu angang ni direct recruitment torokune nuai da khang ba yab khang eba hoi torge hata torok ta ba ai nai di kingno da phanam juk sele sumaine tong tan tok selak tab je haidi hariba inchi taruk tak tharaga foot ama makhai do makha da laibak da compact toraga balu singa da thar compact tau hai bene ba asi sudok dok da thok kabak ja khoda laga balu singa jada pakka lok sele eba adu itar di masagi sumlok sang gram sumlok ho yar sumlok sang ga kilometer ma kani sujal eba adu dei de sungya ya ngam do sini haijeri se maram di schedule leta tender thada bani adu me tong masagi madu da he na su yam yauri ba sida schedule da 113,000 square kilometer ne ba se balu sing yauri se wow da yauri se adu itar ga di hari ba lebak to tok tar ga di adu kambi aksi state high national the shuri ba mang do kana kariba thawal shuri du ne ba hana compact to to balu sing sa charaga thagala ga pakka lauri du na adu mak haido su only inchi tok to lebak to tok thok piraga hari ba compact to lebak to gi phatablo lok thok piraga pakka ta kana roller takshan piraga balu sing inchi tok to tha ba mai minimum high se si tak ta hon bi haijab ne ba aina double laya do ani su da hon su habis na chetri na si hek makha gi khong ju ti edi yum jo foundation hek ling de paim te lite dana sumai tok dana masai gi proper goina ji pokha bi yoksal la eba aduna se haijari du di se gi si kanu chimjan su lejare labira adu tadi excel lok ka habara na ta 100% hayeng gi halal na adu muk ta bi adu de nok ja kainu bai ni wai haijari ne ma bu yung hin khojan ta kaira hanan numit khudin phone ore sane hoi sar dai ni e da hang ka sara yu pali ta haigala eba ma char le thare upale tre haro ne heta torom de kai du han upale ta haigala eba adu di one number chimi suna ne taugi ba hariba lebak je toktoga rolata ga balu sing thagi da bu sing do han ba ma natraga lana to bu mon de excel ko adum de ta to bi yo sa members who engineer makin na tamina ai ju engineer mak na tamina ai engineer de ge report am da ko ge moy am da sport sal ri yang ani ge adu ga adu ma khata ba doi kai do sige doi tham Makhada kuda Honorable Minister Information and Publicity. Honorable Speaker, sir, demand number 9, information and publicity. The Honorable Member Sri K. Meghachandrana policy cut amathankat pirei with the Maramna unable to secure the lives of journalists in Manipur. Sir, Honorable Member Nangasai Thambigi Bido. Journalists, they are the bridge between the government and the people. Journalists sing Sok Pakanda. It is lost for all of us. Yamna Chumisa. Journalist freedom. Piba yamna maru oi haitan thambigi sa. So journalists kidamakta department sina at all times matam khuding makta mogi phanana baidamakta mokoi gi yaifana baidamakta steps adum kya lokhat ki sa. So department sina akoi gi Department of Information and Public Relations ki mogi special loiba moina chaning ba jaga da chat payaba press cards issue tawduna mogi working journalists me amjida tuga sigi committee sigi press ki opegi cards semba kanjida government officials representatives of amju tuga editors guild tuga Manipur Hill Journalists Union bo yauraga mogi committee ma semaga kana da cards issue tawu yage haidana so aina sembiraga around 106 accredited cards, amasung 400 general cards say issue the visa. At any point of time, curfew labor, luga labor matam zida department na sina sa home department ka tana duna hosike high journalist ke mayam zida curfew passes se pin na bida magta dum sinduna la isa. Madam di kari kita magta no have a concept of free mobility. Chathok sa sinzida moida kudong sana na bida magta. Luka mo ki
duty has a 24 hours duty ni ayuk nuntin nungdang nongyai have like ponte moida sa ana moi ki safety ki damakta moi ki duty ji chanana be damakta sa akhoi ki home department na sa moi ki service se tawna pina phajana pina na be damakta at all times adum paikhat pa ya ba steps adum paikhat na laisa adu nevertheless akhoi sigi kainosida at times yamna nungaitaba thodok asai panbigi ba mayam do adu adum thoisa yamna nungaite anna nasai panbigi ba step khara khara du da sa akhoi Imphal Times ki me gi tang mapan 2024 da pung nipan gi nungdang nuda thokiba thodong duga naharol thodang gi editor da thokiba thodok sigi sa akhoi Home Department na yamna luna yamna maruiba kainoni na case priority tawna even se narol ge thaudangi keno tawda case adum chathari investigation um tawri SP masamak kudak du adum chatlaga jaga du chatlaga akoi CCTV ge footage tu da kari phange haidana adum yam kupna keno tawri duga loina na ma ki security माके constant यंगजन न पे मंगता security जो हो माके कनो तो भी ने अकोई दमहन तक पे रेसा दुगसा अकोई की Imphal Times की दो सीजन Imphal West की मनुंग दने इसी के तो डॉक्टर के बसे सी FIR लोखत ले दुगा अकोई की सी ज चेनबा म्यूजिक दु मोई थी दु न हुम दु न मोई एक्शन लो बे यान न बे दमुक्ता दु म्याम कन्ना दु होनरेसा सुगा हो अमना पनबी की बस ngarang na handa yamna nungaitaba Thodok amada akoigi journalist ama Impact TV ki journalist ama ma scuffle tawna ba khona ba sa numitsi akoi assembly ki session head loibaga head numit to head loibaga honorable chief minister na akoigi ma ki banglo da akoigi amju amasung akoigi editors guild ki representatives me amga phamina duna whatever necessary action logani had in numit to the honorable leader of the house and commit to be given us ado subsequently adum nek cannot kan hosi goes action me amna asa habi gi bedo adum cannot wisa so aduna koi journalist asa habi gi bedo maina yamna maru oiba lamdam ama chawkat na beida makta yamna maru oiba responsibility lawriba masa gi profession ki professional ethics ngak na phajna chatliba mayam je moi gi damakta So the Department of Information and Public Relations, Home Department ka tanner ka Home Department ki advice, Home Department ki help lauraga sa akoi adum hona duna lai luga adum department sa ngam level da adum hona jagani hajara kai soida sum tenen jagi sigi wai amani tamjaraga akoi honorable member na thambiri ba katsi withdraw tawna na binamakta ai hajari. Thank you sir. Sir, wapamam tang tamjege sir. Yam phare sir honorable minister na singdok pasi thambirak pasi. Sir akhoi press media mayam both print and electronic media mayam sing read na mayam ne yanarbani aduna sir makhoi si freely move tawba adagi hoi saraina panjakhiba mayam sing du maram kari no haibdi ai su khangde khabar da thengnajaruba tv da tholakpa mayam du collection tawraga makhoi gi damak khoi su kanaba mayam sing adu yenge haraga wafam khara thamjabani aduna Sir, makoigi free movement, adagi makoigi information collection, parjada ya honnaba sida, akoigi IPR gi site gi highway sidi afabang haktani, madumak afaba guideline ni. Tagun sung sir, field the thing nariba, akoigi tongan threats meam, adagi the singi awaba meam sing sisu, police department nasu. Home nasu masi yamne consent of you IPR gi asumba
मैम अखोगी प्रेसमैन सिंगी रिपोर्टर सिंगी पीरिबा फैसिलिटी मैम दुगी मथक्ता होम नसु खरा येंचनबिरि हायरगा मखोगी सपोर्ट सी अखोगी गवर्नमेंट नंबर लेबगी कानबसी मखोइदसु फंगनसी हायदना ए अरोइबोइन थमजरी थैंक यू सर मथंगदा ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल वेलफेयर Honorable Speaker sir, maruoina hogi social welfare department ki scheme singi manungda hogi old age pension si yamna maruoiba scheme ama khakni adu hariba scheme si da hariba akogi demand number 44 social welfare ki policy katamoina hogi honorable member location yamba location thangat perpani observation da koigi Sujay Kumar honorable member na thambirpane na lakchani point se koigi social welfare department ki makha da koi scheme singi manung da koigi all age pension scheme asi ani thokna lai koi central sponsored scheme haibamga koigi Manipur state ki sponsored scheme haibamga ana Manipur all age pension scheme gi makha da koigi government lakpadagi 2017 bahagi manungda laiba figure ma hoina hajarabada 45905 koi beneficiary lay aduna koi gi haiba hana lermi ba sida 2017 gi matungda koi government la padagi koina go to village saidana koi honorable leader of the house ki vision nama gi makhada koi increase tawba koi gi number si 20,833 koi increase tawe aduna koi na go to village ki pandam ma hai targadi koi leriba kaino sing asi transparency leina hari streamline ma hari koi na all pension ma hapa matamda sahi suba sudaba ai gi kaino da hana toramba mayam do madugi portu leitana ba haidana streamline tongna ba haidana madugi koi honorable leader of the house ki vision makhada mai chathagi ba dum ba scheme ne haidana maina sendok chaning baduni aduna haiba kanosi akogi Manipur ki state ki kanosi the beneficiary si akogi 20,833 hangalaba matungda koi another akogi second 2.0 gi akogi 100 days ki program da akogi beneficiary ki masing se another 16,000 ama koi hangalle hangalaba matungda koi hojik oriba koi May 3 gi irang asina maram morakanda another figure ama koi 1,207 hadi lariba relief camp lariba koi awana taraba hansing sidai da koi khardo wasu mating oina ma haidana koi hairiba masing 1,207 asi hengalaba matungda koi sahi koi government la matung koi sahi ani hum sidai da koi chawakna 38,040 beneficiaries se koi oles ki se koi state ki se mane hengal pachina koi apun bada hoji current figure da koi 83,945 numbers koi senior citizen se koi benefit when pira kanda koi social welfare na masi ki se bear tawga lai haidana ismaina mayam da na kong na bai share tawjagani aduga maruina koi Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme sidana Chawakna 40,822 by the 60 years ki abapta sina khoi 200 rupees every month khoi pi ba hai ta agar mai tok dana khoi 80 ki abap sina khoi 500 pi ba kanu se khoi 14,238 numbers le ano total da hojik lai ba figure se da khoi central sponsored scheme se da 55,060 numbers le ano smai tok dana khoi ki level figure se central sponsored schemes dagi hena hogi Manipur gi sina hena mangjin tharga chatli hai tare id 83,945 ne adagi amana central sponsored schemes na koi 55,060 soina lei ana mai tokduna hogi hoji oriba pending oina leiba issue se koi 17,000 gi maya koi pending lei adu hariba pending asi increase tongna na koi gi kanna work out tawri ha dana soina tanjani ana maru oina koi gi Manipur ki oina hai tare Manipur ki dalaiba koi gi resource leitaba adagi koi gi sentum gi film se
ꯐꯠꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯐꯤꯒꯔꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ 20 crore 14,000 20 crore 14 lakh 68,000 ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯗꯨ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯒꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯐꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤ 602 ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ 602 ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ 563 ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕꯁꯦ 332 ꯊꯥꯒꯠꯄꯁꯤꯗ 308 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯩꯉꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯒꯔꯁꯦ 439 ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗ 331 ꯈꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 100 daysꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯐꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 641 ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 221 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 485 ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ 182 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ 576 ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ 160 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯐꯤꯒꯔꯗꯨ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯦꯁ ꯄꯔ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MG ꯅꯔꯦꯒꯥꯒ ꯀꯟꯚꯔꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ 2 lakhs ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MG ꯅꯔꯦꯒꯥꯗꯒꯤ 8 lakhs ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ 10 lakhs ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MG ꯅꯔꯦꯒꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯪꯒꯟꯋꯥꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ DCꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MG ꯅꯔꯦꯒꯥꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯀꯠꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯗ ꯑꯩ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜꯗ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯩ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯕꯨꯡ ꯅꯪꯕꯨ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟꯒ ꯇꯧꯔꯗꯤꯀꯣ ꯖꯥꯃꯦꯂꯥ ꯀꯥꯗꯣꯏꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯇꯧꯅꯤꯁꯤꯅ BJP ꯇꯧꯔ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯣꯏꯒ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯏꯀꯥꯏꯖꯗꯅ ꯆꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗꯨ ꯂꯧꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯗꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯧꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯔꯖ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 17,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯁꯔꯤꯒꯤꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯄꯜ ꯐꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯁꯤꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯤꯅ ꯅꯦꯝꯕ
कंज्यूमर हेंबसीना मरम ओरकांदा मसी अखोई ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस नसु कन्ना मियंग चंगकांदा अखोई कन्ना डिपार्टमेंट से फोकस तौजबनी अदुना मरम ओरकांदा हौजिक फाउदा अखोई लाइरिबा अखोई मणिपुर की प्रोडक्शन से फिश की प्रोडक्शन से यामना स्केल अप तौरे है बताए अदुगा लोइनना अखोई अतोप अतोप अखोई सरिंग प्रोजेक्ट कायना तौरकांदा मतमम द अखोई सरिंग पुथोपा ngam-दबसी सरिंग मसा भाउदा हौजिक आदि इंडिया की मफम अतैदा सरिंग मसा काप ngam-दबसी हौजिक सरिंग से पुथोकांदा मसा लौब ngam-बगी अदो योंना अखोई कैनोसी अचीवमेंट से लैरे हैना इ सुमाइना थमजनिंगे अदुना मरुइना हौजिकी लैरिबा ngari नंबर से अखोई फवोग चंगी चुम्मी मसी ऑनरेबल मेंबर ने ताकपीब्रे सुन चुममगनी ना खल्ले आइदी ngari नंबर दा अचौबा सेंथंग अमा आइदी अखोई प्रोडक्शन सिना वाटपसिना मरम ओरकांदा मपानदगी अखोई फवोग से लैबसी याम तंगाई फदे अदुना मदुगी लैननबो होनबदा अचौबा सेंथम अमा सोयना चलंगनी ना थाजब लै अदुबु मदुसु अखोई पॉलिसी अमा ओइना अखोई सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ फिश हाइना अखोई पॉलिसी अमा ओइना अखोई कमिटी अमा सेमकांदा अखोई फिशरी की साइंटिस्ट ने अदगी अखोई रिसोर्स पर्सन सिंग अदगी इकोनॉमिस्ट सिंग तौरकांदा अखोई तानरकांदा कमायना कई तौगे आगे है दो अखोई यंगजनजगे सुमाइना थमजगे Honorable Concerned Minister Singh Mayek Singh clarification PB Kharonina kat thangat pirakpa honorable member Singh na kat Singh asi withdraw tawre haina lobu the house na yabirabra house na yabirabnina demand Singh asi da kat Singh leitre. Now the honorable Chief Minister in charge of finance will please move for passing the demands. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the demand number 6, 8, 9, 16, 35, 37 and the 44 be passed. Hojik ayak demand Singh asi pass or lokacharage. Demand number 6 transport that is sum not exceeding rupees 24 crore 67 lakh 93,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 6 transport. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 6 transport is passed over. Demand number 8 Public Works Department that a sum not exceeding rupees 1,974 crore 72 lakhs 48,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 8 Public Works Department. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 8 Public Works Department is passed over. Demand number 9 Information and Publicity that a sum not exceeding rupees 19 crore 50 lakhs 21,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 9 Information and Publicity. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 9 Information and Publicity is passed over. Demand number 16 Cooperation that a sum not exceeding rupees 44 crore 74 lakhs 97,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 16 Cooperation. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 16 Cooperation is passed over. Demand number 35 Printing that a sum not exceeding rupees 7 crore 5 lakh 50,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 35 Printing. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 35 Printing is passed over. Demand number 37 Fisheries that a sum not exceeding rupees 89 crore 95 lakh 38,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 37
fisheries. Hariba demand asi passed over the House na yavirabra. House na yavirabra demand number 37 fisheries asi passed over. Demand number 44 Social Welfare Department. That a sum not exceeding rupees 1,109 crore 29 lakh 57,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 44 Social Welfare Department. High level demand as passed over the House na yavirabra. House na yavirabra demand number 44 Social Welfare Department as passed over. Agenda number 6 consideration and passing of government bills. Agenda number 1 Honorable Chief Minister na the Manipur Contingency Fund Bill 2024 Bill number 9 of 2024 asi consideration taunaba House ke lib lobi gani. Sir, I beg to move that the Manipur Contingency Fund Bill 2024 Bill number 9 of 2024 be taken into consideration. Ojik ehak bill asi close by close pass taunaba lokhat charage. Close 2 to 4 close 2 to close 4 fawa asi pare henna lobi raga bill asi ki part ama on lobu the House na yavirabra. House na yavirabra close 2 to close 4 asi bill asi part sing oide. Close 1 asi pare henna lobi raga bill asi part asi ki part ama on lobu the House na yavirabra. House na yavirabra close 1 asi bill asi ki part ama oide. Enacting formula si pare henna lobi raga bill asi ki part ama on lobu the House na yavirabra. House na yavirabra enacting formula si bill asi ki part ama oide. Preamble asi pare henna lobi raga bill asi ki part ama on lobu the House na yavirabra. House na yavirabra preamble asi bill asi ki part ama oide. Long title asi pare henna lobi raga bill asi ki part ama on lobu the House na yavirabra. House na yavirabra long title asi bill asi ki part ama oide. Title The Manipur Contingency Fund Bill 2024 asi bill asi ki part ama oina lobu the House na yavirabra. House na yavirabra title asi bill asi ki part ama oire. Now the Honorable Chief Minister will please move for passing the bill. Speaker, sir, I beg to move that the Manipur Contingency Fund Bill 2024 be passed. High level bill asi passed over the House na yavirabra. House na yavirabra the Manipur Contingency Fund Bill 2024 Bill number 9 of 2024 asi passed over. Agenda ki marak te kenomta. Agenda ki marak te kenomta thamjaoge tawon. Kainoni sir, ekhoi ki Manipur se koi ki social media ne degi media ki sinau kharasu adum aina yamna Manipur ki laribo se yamna turmoil sidaida statement gumma kring mo piba se khoi am section na pi aduga media gi silinau sing su tongkanda CM set Biren set and amadugi recording gumma leiraga phongbi rodi phaba adu na ta badan han si ai ada niti ayog ki satpaduda Mizoram gi anuba karak CM honorable CM do unnaba adagi Nagaland gi honorable CM nephew Sulera me Hemanta Sulera mayamda unara sumwari watai sabani ada mayama khoi invite tawna bani es nephew ji Manipur dong thulak piu ne mana so es nang na hamu hol bin gi kari gi lakte laone adumaina sum tawna badu Jadi Mizoram gi CM anu bakar pani na mana so ai kau ya dai na sar nang keno tawra ga anu bu sukar pani Manipur dong thulak piu ne koi biro ne haiba ado hekta swai sidai de karai no aphabala university ni hai kari ni hai discussion awar ga tapkhna rakna sei de interlocutor ha khre ha adu to gre ga tawr kuna ba so ko masi arengai de koi social media da le biri ba kam ko ai na haira me ha gi court ke yaur ga diare adu na ta bada unnecessary sumai to ge sarai sargi through the house ki puning singchen bani loina na Manipur miam da adu media ki fraternity sing da freedom of press ni haidana dom bang do bu su khara handana si haidana ba ai khoi su kainom heda sagat pa lai haijari ba do to winu haidana
aduma kem leite sumna aduma interlocutor adu da khalak pai da ministry gi level da home minister gi PMO gi level da tor kadam adu magi steps lo khot pasu leite khana pasu leite sumna da sa thaksi da no mo sapiro ai sulake adumaina Nagaland gi jo hai adumai tong no boy ani ai sengkok chamin sir. Thank you. Agenda number 6.2. Honorable Chief Minister na the Manipur Scheduled Caste and other backward classes regulation of issuance and verification of caste certificate Bill 2024 Bill number 15 of 2024 asi consideration taunaba House ke liblo wi. Sir, I beg to move that the Manipur Scheduled Caste and other backward classes regulation of issuance and the verification of caste certificate Bill 2024 Bill number 15 of 2024 be taken into consideration. Hoji I bill asi close by close pass taunaba lokhat charage close to 219 close to close 19 power asi pare hana robi raga bill asi ki part sing when law the House na yabi labra House na yabi labina close to close 19 asi bill asi ki part sing oire close 1 asi pare hana lobi raga bill asi ki part amo in law the House na yabi labra House na yabi labina close 1 asi bill asi ki part amo oire enacting formula asi pare hana lobi raga bill asi ki part amo in law the House na yabi labra House na yabi labina enacting formula asi bill asi ki part amo oire long title asi pare hana lobi raga bill asi ki part amo in law the House na yabi labra House na yabi labina long title asi bill asi ki part amo oire title the Manipur Scheduled Caste and other backward classes regulation and issuance and verification of caste certificate Bill 2024 asi bill asi ki part ama oina law the House na yabi labra House na yabi labina title asi bill asi ki part ama oire. Now the Honorable Chief Minister will please move for passing the bill. Speaker, sir, I beg to move that the Manipur Scheduled Caste and other backward classes regulation of issuance and verification of caste certificate Bill 2024 be passed. High River bill asi passed out the House na yabi labra House na yabi labina the Manipur Scheduled Castes and other backward classes regulation of issuance and verification of caste certificate Bill 2024 Bill number 15 of 2024 asi passed away. Agenda number 6.3. Honorable Minister of Education na the Dhanamanjuri University's Second Amendment Bill 2024 Bill number 13 of 2024 asi consideration taunaba House ke liblo wi gani. So, I beg to move that the Dhanamanjuri University Second Amendment Bill 2024, Bill number 13 of 2024 be taken into consideration. Bill asigi consideration da Honorable Member Surya Kumar Okramna participate taujage habidai aduna Honorable Member Surya Kumar na habigani. Honorable Speaker, sir, House asida any bill law sembasi House ki member mayam khanaraga tanaraga apha phataba mayam ama tanaraga sir masida pukhatna bani sir aduna aigi side tagi khoi ngasi gi amendment si tawdringai mamangda ai kitang thamjage point to point adum laksage. Honorable Speaker, sir aina sum yengjabada khoi school gi Uzik pass to Udoriba school gi hoigi the Manipur Private Schools Registration and Regulation. Sir, sidadi akhoi statements of objectives says National Education Policy adugi magi objective and reasons is sir yam phajana piba. But Dhanamanjuri University Act amendment second amendment some provisions required addition and deletion and modification. See the changes like I am saying objects and reasons is sir masi
फजन डिटेल ओइना पिबिरमगदी फगद्रा हाइना सर आई अहानब सजेशन दा मसिमतंग थमजनिंगी मसिम यावदे मसिगी अखोइगी सेमतोइबा म्याम सिंगजी रीजन से करिनो मसिगी ऑब्जेक्टिव से करिनो हाइबसिम सर अनि सुबदा क्लोज टू हाइब तारे इन सेक्शन 13 सिदा 6A hena mahapi sir akhoi administrative officer there shall be an administrative officer who shall be the principal administrative and establishment of the university and he shall be appointed in such manner sigi sentence mai pura padra su administrative officer ama hapkani haina sir masigi amendments the hapira sir masigi post darkar leibra unnecessary da salary akhoi tongana sakhiroidra aina atopa university singi act enjoy matamda sigi posi university amata da leiba udaba aduna masima kari gi hapano haibdum tang honorable minister na masi thambiba yagadra adugo universities di everywhere in the world akhoi masagi tonganba autonomy oina leijabani masagi governing body masagi freedom haibatare aduna akhoi masi hapsalapa taragadi akhoi university ki vice chancellor amasung registrar ki mathau se man overpower toroga overshadow toroga tawkhiroidra masi ki motive ama yawba ubra ui haidana sir ai thamjaningi sir adagi ahum suba close da vice chancellor notwithstanding anything contained in the subsection number 4, the Chancellor may at any time after the Vice Chancellor has entered upon his office by order in writing, remove the Vice Chancellor from the office on the ground of incapability. What adu incapability is kari da no sir hayang counter kadori se. Si irai line Vice Chancellor am lakum matam da akoina anytime lokthok mi matam da lokthok pagi kaino la oidras misconduct or violation of statutory provisions and sir happy sir other sir masida aina haining is sir any kaino to matam da opportunity of being heard haibam lay sir opportunity of being heard later gadi court ta chatpa matam da sir adum kaino tawroidra haibadum tang sir madum tang ai thamjaningi sir aduga point amada para ariba akhoi ahanba university ga no para 25 sida akhoi university tara akhoi college tara school of social science humanities school of law si tara yari sir da university se khoina DMU se akhoi na ahanba hokdoku matam da aina sum khangjagibada I may be wrong but rusa 1 gi guidelines si makhada cluster college manga honorable minister nahan mamang dus thamiro cluster college manga thambigi haira thameba da sidai colleges tara yaure da rusa guidelines ki makhada cluster college manga sigi makhada tawgibne du sigi si university da hojik masigi position lairibra aduga NEP national education policy ki makhada di university should be allowed to affiliate any colleges and higher user but sigi amendments da haphodra di hayeng university sigi magi future da asok la kadar la oidra haibidum ta la kadabo oiraga di madu haphobu da kari kai university should be able to affiliate any college matamdu da rusa guidelines na university cluster college manga si tawraga dum yani haibra manga si oiga tawni haibra adugi makha da tawraga tawhibane do NEP gi makha da hayeng national education policy gi makha da hayeng sol kadra haibidum tang sir ai thamjaningi point amana akhoi gi sir oja sing haib tare hana ai mamang du thamjagimne university college university oidringa da college oina DM college oina leiriba college sing sigi college mayam sigi arts science leiriba mayam sing si oja sing si siga aduga anauna lauriba recruit toriba oja sing sigi